Medo je napravio tijesto, pa ga je onda raširio oklagijom, pa je onda napravio pitu. Medo je uzeo balon, pa ga je napuvao, pa ga je bacio. Medo je čitao knjigu, pa mu se prispavalo, pa je onda zaspao. Mačka je jurila miša. Miš je pobjegao u rupu na ogradi, mačka je preskočila ogradu i naletjela na psa. Maca se igrala sa klupkom, pa se zamrsila u konac. Došla je djevojčica i odmrsila macu. Medvjed je sanjao krušku. Kada ga je udarila po glavi kruška. Uzeo je krušku, otišao do drveta i počeo da ga trese, kada je na njega pao drugi medvjed. Dječak je gađao pticu grudvom. Grudva je pala na krov od kuće i počela da se kotrlja. Postala je velika i onda je pala na dječaka. Na drvetu je bilo jedno gnijezdo i u njemu ptić. Ptić je ispao iz gnijezda. Došao je dječak i uzeo ptića, popeo se na drvo i vratio ptića u gnijezdo. Medvjed je vidio košnicu. Došao je da uzme meda. Iz košnice su izašle pčele i pojurile medvjeda. Deda je išao ulicom kada mu je šešir odnio vjetar. Neki dječak je potrčao za šeširom, uhvatio ga
i vratio dedi. Deda ga je pomazio po glavi i rekao hvala.